तौहिब खरदो क्वारंटाइन तौनी पॉजिटिव ओइरे लायेंगनी अदु नतना अतै अतै उपाय लेते हाइद्रा मसिगी वैक्सीन न चिंबा पुथोकपा ngamdribaniना मियोइबगी पुंसी कननबसी लॉकडाउन सी नतना उपाय लेतेना इंडिया जो हाई तारे अमेरिका जो हाई तारे पृथ्वी दा लेब चाखोल लेबाक सिंगसे कमाई तौदना मसिंग हंधन की युहान दा कमाई तौन मसिंग हंजनी हाइबसे चाइना की युहान हाइबा सिटी प्रोविंस तो मद मोर देन 2 months लॉकडाउन तौरगा तपना महिक से अरब महिक तो हाथोगा हुजिक्ति फ्री ओइरेदना अदुमाई तौना चाइना की मतौ अमेरिका सु तंबनी इंडिया सु तंबनेबा हौजिक मणिपुर दा निमित क्यानी सुरे 21 days की मतुंगदा हप्ता अनि मयाम सि लॉकडाउन तौना इमुंग मनुंगदा लोइनबा थमुरे मदु करिगिनो लेपाक की इंटरेस्ट ता अखोई मियोई बगी लाइफ से मियोई बगी पुंसी कनबा अदुगा प्रॉपर्टी ngaksen ba haibsina government amagi tawhum thokpa responsibility ne ta ani henna लॉकडाउन तौद कंप्लीट लॉकडाउन तौना करिगुम्बा रिलीजियस फंक्शन अमता तौब यारोय ngasisu yengbiu ai ngai thoroktringer da world gi news da BBC da Al Jazeera da पृथ्वी की मफम खुदिमक्ता क्रिश्चियन न हेना 90% हेना लेबा यूरोपियन कंट्रीज इंग दा ईस्टर संडे हाइबसे प्लीज स्टे एट होम टुडेस इट्स ईस्टर हाइबसे चर्च तपी गनु युम द लेबिउ हारिमनी ngarang sina हप्ता अनि लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन तौरुरगा ngarang si thadu ibse government si da kanana advice tawi government is responsible government answer pigadom ne ba medical department na mase manipur se corona virus tagi free oire relax tawba yarani easter sunday gi cherau bagi thadok ba yarani na kanana no cabinet ta puthoga briefing tawba advice tawba kanano medical department na tawribra kanana tawribnoba masida karigumba soiba lanba yaromdra lalamdabusu boisuno any affected oiba mi amta layamdabusu boisuno layramdana karigumba ngarang pung ani ahum mari relax tawbududa kanagi mafam ko pauna bazar thang ek mafam khudimda tawribse masidai da karigumba laibak thiba yauramdana spread tawramba taragadi kanana daita lawni government की पॉलिसी करीनो government की करी पॉलिसी नो government ने मसी खुंबीर कदबने मसेबा करीगुमा मस्ते स्प्रेड तौगिबा तारगदी अदु government की साइट जो government की spokesperson including honorable chief minister ने जो वारी साबा press briefing तौ मतमदा लॉकडाउन से दरकार लेरीना हायबा अदु ngarang ना रिलैक्स तौरिदना करी आइगी इपादु लेखिद्रे आइगी इमादु लेखिद्रे मदुगी धर्म कर्मगी ओइबा रिलीजियस गैदरिंग से मसी लॉकडाउन से मरम मोइदना आइगी इमा इपादुदी लाइबक थिबदी लेखिद्रे अदुबु अमुहन मदुगी शारदा अस्ति तौना गैदरिंग तौरगदी मद करी थोरकब याय अदुना लेपाक की इंटरेस्ट ता गवर्नमेंट दा कोऑपरेशन पीबो होइना शारदा जी तंगाई फदबा इमुंगी मी अमनी नतन तौजररोय ngasa easter sunday su church se kanu mayam punganu stay at home harimni ko easter sunday gi aduga hayeng chairau bagi relax tawrimne ne si karino government gi policy si karino ba manipur gi praja singda masi khangan biu clearly haibi oba kanana advice tawna government kanana tawribno medical department na tawribra experts na tawribra manipur di free oire corona virus free oire haidna relax tawribra ba aduga nahanagi hapta ani pura lockdown tawrije madugi artha kari thoibno bujikse अदुगा इंडिया की करम स्टेट ngarang gi sumaina relax tawbse north east ta karam state ta tawba yawra hujik fawba zero manipur gumba ama ani singnaba positive oiba laiba nataba zero covid 19 laiba karam state ta sumaina lockdown dagi relax tawba yawra tawring bada tawba khuda ki oiba tawning da tawbse madu akhoi tuminna yengna laiba yaroi government na karingumba asoiba policy program amada manipur da mafam khangdana karingumba even hujik hainari ba scientist singna chapchabadi 100% confirm tawdri masigi disease masigi virus se masi airborne oiba yai haidramadu kanna research tawreba even airborne bhawba meter aduk phawba fit aduk phawdi masi yawba yabagi shakti len hairieba adu masi deida government is answerable adu haibi oba kanna na advice torga medical department ne tawribra karamba doctor ne advice torino akhoi da laitre certified tawrabra pirabra ba adu ergadi karigino amuk thingjalli si karigino ba manipuri praja jingja apang bane khanbra ba aduga government gi daita ne essential commodity se aina hygienic bam laiba ai chumna apil gi wani essential commodity se akhoi manipur khakta nati adna ngarang gi du easter sunday gi then adi serau bugi posai leijaba ngamnana bani hairama du gi spirit to the ne moin tawruise adu kari gi prithvi mafam khudimukta easter sunday je please stay at home hairi si kari gi no ba aigi ipa ima laitre khalasine madugi sorat
ꯁꯣꯟꯗꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯔꯥꯏꯒꯤ ꯅꯃꯥꯖ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯑꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯪꯅꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯊꯗꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯀꯥꯔꯒꯣ ꯇꯧꯔ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯩ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯗꯨ FIR ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯃꯥꯛꯁ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ FIR ꯑꯃ ꯆꯜꯂꯒ ꯕꯦꯜꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯌꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯗ ꯋꯥꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯐꯛꯀꯥꯏꯅ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ